រំមុខឲ្យជូហួញអត់មានសบายចិត្តអីបន្តិចអាហ្នឹងនៅគេបារម្ភចឹងសូមពុកពិចារណាផងខ្ញុំផ្ដល់យោបល់នេះទោះបីខ្ញុំដឹងតែពុកមិនប្រើទេចេញសារต้องយប់ចេះហ្នឹងដឹងតែមិនប្រើទេប៉ុន្តែគ្មានជំរឿអីទេសម្រាប់យន្តការចរចាទ្វេភាគីនេះចប់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើការភ្នាល់អីក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទេព្រោះវាមិនទៀងប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ថៃគួរសមជាបញ្ញវន្តដែលរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃពុកដឹងទេថាខ្ញុំរៀនតាំងពីសញ្ញាបត្រតាំងពីអនុបណ្ឌិតដល់បណ្ឌិតធ្លាយដល់ក្រោយបណ្ឌិតមិនមែនត្រឹមបណ្ឌិតទេណានៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកូនផុសពុកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនដឹងថាមានមិនស្រួលមានទេដឹងអ្នកដែលមាននៅកម្រិតក្រោយបណ្ឌិតនោះមានអាកម្រិតក្រោយបណ្ឌិតមួយទៀតណាមិនមែនបានបណ្ឌិតរួចខ្លួនទេណាខ្ញុំដើរដល់នោះខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេហើយថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនេះណាមិនមែនទៅជួលគេទៅសេអត្ថបទស្រាវជ្រាវទេណាហើយអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបោះពុំនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិកម្រិត Tier 1 Q1 មានតិចណាលើកលែងតែអ្នកនោះខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ញវន្តខ្មែរច្រើនណាបោះពុំហ្នឹងប៉ុន្តែមកកម្រិតអ្នកនយោបាយសង្ស័យអត់មានទេតែខ្ញុំស្គាល់ថៃខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកថាខ្ញុំស្គាល់ថៃខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ខ្ញុំមិនមែនផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាក់ជើងទេណាគេរិះគន់កន្លងមកហ្នឹងគេមិនមែនរិះគន់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាក់ជើងទេណាគេរិះគន់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានយកទឹកដីបានមកត្រឡប់ឲ្យខ្មែរមកវិញតែប៉ុណ្ណឹងតើហើយទៅហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យគិតពីរឿងទឹកដីទៀតនឹងចប់ហើយពុកដឹងតើប្រទេសគេឬរីកចម្រើនគេចំណាយលុយរាប់លាននៅក្នុងក្រសួងអប់រំដើម្បីបង្កើតជាតិនិយមនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតបញ្ញវន្តកូនខ្មែរកូនចៅគេហើយយើងនិយាយមិនបានងាកចាប់ដាក់គុកឥឡូវកូនខ្មែរលែងមានអាណាខ្វល់រឿងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយហើយវានៅមិនបានប្រទេសអញ្ចឹងមិនតែស្នេហាជាតិក្រមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30-40នាក់ហ្នឹងដែលអាចការពារជាតិបានទេណាពុកទាល់តែពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ជាតិឥឡូវនាំតែគេស្រឡាញ់បកអាហ្នឹងជាការងាររបស់ពុកចឹងហើយមេបកនាំគេស្រឡាញ់បកប៉ុន្តែកុំដល់ថ្នាក់គេមិនស្រឡាញ់បកចាប់គេដាក់គុកខ្ញុំជម្រាបចឹងហើយខ្ញុំនៅបន្តនិយាយចឹងជំហរខ្ញុំពុកមិនបាច់គិតថាខ្ញុំប្រឆាំងឬក៏ខ្ញុំកដាលគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមិនស្របទេមនោគមវិជ្ជានយោបាយខ្ញុំនឹងពុកខុសគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ចេញមកនិយាយទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើម៉េចនិយាយអំពីរឿងយន្តការជាសេណារីយ៉ូដែលពុកសួរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមក៏មិនបាច់ធ្វើចរចាក៏មិនបាច់ធ្វើដែរជំរើសទាំងពីរហ្នឹងប្រើអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើសង្គ្រាមយើងធ្វើមិនឈ្នះគេទេប៉ុន្តែសង្គ្រាមរប៉េះលប៉ោះដែលបាញ់ពួកអាលីពួកអាដឹកណាខ្សែលួសដឹកកុងកណោចូលមកអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកាសថាវាមិនទាន់ដីមិនទាន់ព្រោះឲ្យយកខ្សែលួសយកកុងកណោមកដាក់ហ្មងប៉ុន្តែបើយើងបដោយហាមកងទ័ពមិនឲ្យធ្វើអីសោះគេវាឈឺចាប់ដូចតែគ្នាតាអញ្ចឹងហើយវារឿងសង្គ្រាមហើយនឹងរឿងការចរចានេះវាតអត់រួចទាំងពីរវានៅសល់តែយន្តការណាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងយន្តការតុលាការអន្តរជាតិទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងពុកពិចារណាផង PPA អត់ទាន់ស្លាប់ទេពុក
ពុកធ្លាប់និយាយថា PPA ស្លាប់បាត់ហើយព្រោះវាចេញខ្លាយចេញទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះស្លាប់បាត់ហើយវាអត់ទាន់ស្លាប់ទេវានៅមានយន្តការខ្លះមួយចំនួនក្នុងនោះវាអត់ទាន់ស្លាប់យើងប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទៅស្នើសុំឬក៏ប្រើច្បាប់ខ្មែរទៅស្នើសុំសហប្រធានសន្និសីទក្រុងប៉ារីសមកប្រជុំបានទេអត់ទេវាមានតែអសន្និសីទក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាមានយើងប្រើយន្តការនឹងបានដើម្បីស្នើគេមកប្រជុំតាក់ទងនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីព្រោះថៃវាជាភាគីរបស់សន្និសីទក្រុងប៉ារីសដែរវាត្រូវគោរពបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាពុកកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំអធិស្ឋានចំពោះពាក្យខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចេតនាអីផ្សេងក្រៅតែពីចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងមិនទទួលការប្រមាថជាពិសេសពីអ្នកជិតខាងទុកការពារបូរណភាពទឹកដីទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចរស់នៅបានដោយថ្លៃថ្នូរការរិះគន់របស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគ្មានចេតនាអីក្រៅពីនឹងទេហើយពុកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពុកមិនបាច់ណាខ្ញុំក៏មិនសុំពុកក៏មិនបាច់រកវិធីដើម្បីផ្ដល់អីឲ្យខ្ញុំដែរកាដូរបស់ពុកសិតតែកាដូក្តៅក្រហាយជីវិតខ្ញុំក៏ឡាប់ចាក់ដោយសារពុកមកឯងហើយឥឡូវនៅបន្តទៀតចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅបន្តអ្នកណាចង់ជេរវិធូតស័យក៏បន្តជេរចេះទៅណាឃើញអ្នកជេរហ្នឹងក៏វាប៉ុន្តែមើលទៅជេរហ្នឹងសិតដូច account ខ្មោចទៅមិនទេជេរពីអណ្ដែងប៉ុន្តែខិនតែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនពលរដ្ឋថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណាសម្ដេចហ៊ុនសែនរឿងកូនធัวឪធัวខ្ញុំអត់កាត់កាល់គាត់ទេបើគាត់កាត់កាល់ខ្ញុំកាត់កាល់ទៅងាយណាបានឪធัวធានរដ្ឋស្ដីទីប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជានយោបាយអត់អាចដើរទៅជាមួយគ្នាបានទេហើយខ្ញុំនៅតែរិះគន់ខ្ញុំនៅតែផ្ដាល់យោបល់អញ្ចឹងយកក៏យកមិនយកក៏ហីទៅទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសចំពោះសហការីមិត្តភ័ក្តិដែលនៅបន្តរាប់អានខ្ញុំជាបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលតែងតែផ្ដាល់នៅយោបល់ឲ្យខ្ញុំបានយកមកជាគំនិតនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអរគុណបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលជាសមាជិកគណៈបព្វប្រឆាំងដែលនៅរាប់អានខ្ញុំជំរាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសពួកប្រឆាំងគ្មានអីថិតថេរទេមនុស្សអាចមានកំហុសប៉ុន្តែធ្វើម៉េចត្រូវចេះកែកំហុសមនុស្សអាចដួលបានប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតត្រូវតែងើបមិនមែនដួលភ្លឹបលមូលខ្លួនចូលក្នុងកតេលប្រឡំដេកមកសន្ទុះឲ្យបានងើបទេណាដួលភ្លាមងើបអង្គុយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបើងើបរួចងើបភ្លាមបើគ្មាននរណាល្អឬខ្ចោះទេប៉ុន្តែជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងបើខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយទេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមជូនពរពុកខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងពុកយប់មិញក៏រៀងខ្សោយដែរពុកមិនសូវបានជាសម្រាយច្រើនទេជូនពរពុកឲ្យថែរក្សាសុខភាពទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមថែរក្សាចង់ជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាសบายចោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចរឿងបូរណភាពទឹកដីកុំឲ្យគេដៀលយើងថាជាពូជសាសន៍សត្វរៃចប់ចូលឆ្នាំយើងនាំគ្នាទៅជែកពីរឿងព្រំដែនទៀតហើយរឿងជីវភាពក្រោយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏ណាពិនិត្យមើលថាតើយើង
ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះដោយរបៀបណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋណាសង្ឃឹមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនសូវបានអីទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនសូវជាចូលរឿងសង្គមរឿងអីច្រើនទេវល់តែដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពុកធัวខ្ញុំនោះប៉ុន្តែគិតថាមានរឿងព្រំដែនហ្នឹងក៏ខ្ញុំឆ្លៀតផ្ដាល់យោបល់អញ្ចឹងទៅខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយសូមពិចារណាបើថាយកទៅប្រើកើតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ្មាស់ទេយកទៅខ្ញុំថាដែរបានយកទៅនឹងខ្ញុំក៏មោទនភាពណាតែគំនិតខ្ញុំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានដោះស្រាយរឿងជាតិមកដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយល្អជាងនឹងទៀតអានោះកាន់ល្អប៉ុន្តែមកឥឡូវនេះមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងហើយនិយាយទៅនិយាយមកហ្នឹងស្ដាប់មិនបានតើឃើញសារណាយប់មិញទៅបើរៀងធូរចិត្តបន្តិចចឹងខ្ញុំគិតថាពុកអាចចេញមកនិយាយឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋយល់មិនបាច់និយាយទាំងអស់ទេដូចពុកនិយាយចឹងអារឿងយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងវានិយាយទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើឲ្យកើតទេវាមិនមែនទៅដើរស្រាតខោគេមើលណាខ្ញុំក៏យល់ដែរថាធ្វើនយោបាយបើថាទៅនិយាយប្រាប់គេទាំងអស់ដើរស្រាតខោបណ្ដោយទៅប៉ុន្តែក៏យើងប្រើសារនយោបាយជាគោលដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជឿលើរដ្ឋាភិបាលមិនមែនប្រាប់ថាអូសូមឲ្យពលរដ្ឋជឿលើរដ្ឋាភិបាលជឿអាម៉េចបើនិយាយអញ្ចឹងជឿទៅម៉េចទៅនៅសល់ 1% ក៏ទៅដែរហើយចុះយន្តការមានផ្សេងដែលមានស្រាប់មិនក៏ប្រឹងនៅសល់ 1% នោះក៏ស្រឡាញ់អាយុទ្ធសាស្ត្រស្ងៀមមិនស្ងាត់នឹងមុំហ៎មិនគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញទៅវាងាប់កាឡាអញ្ចឹងណាវាមានការប្រែប្រួលខ្ញុំមិនតែយុទ្ធសាស្ត្រទេប៉ុន្តែគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចបត់បែនបានគ្រប់កលៈទេសៈមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រងាប់ស្ដោកអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពុកធัวខ្ញុំផងជាការផ្ដល់នៅទស្សនៈទានមួយចំនួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរឿងទឹកដីផងណាយកទៅប្រើយកទៅមិនយកទៅឲ្យទៅហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យលើសលួសមួយចំនួននៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយនេះសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ញុំគិតថាជាចាស់ទុំដែលខ្ញុំគោរពម្នាក់ជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំថតតាคลิปដំបូង2-3คลิปពួកខ្ញុំរៀងប្រយ័ត្នខ្លួនដែរតាមពិតប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំតែទុកចិត្តណាខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរពុកថតរហូតព្រោះមិនមែនជារឿងថ្មីណាដែលពុកប្រើសារបាយធ្លីដើម្បីកំទេចអ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែពុកយករឿងហ្នឹងដែលមកគម្រាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាចំណុចល្អទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ណាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីទៅធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយកូនប្រុសពុកអង្គើនោះព្រោះឥឡូវអំណាចនៅពុកទាំងអស់ហើយនោះសម្ដីខ្ញុំប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងវាគ្មានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដួលរលំទេពុកដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែពុកទុកអារឿងអស់ហ្នឹងមកគម្រាមខ្ញុំនោះវាចាត់ទុកខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលសំខាន់ពេកជាមនុស្សដែលគម្រាមកំហែងដល់អំណាចពុកពេកខ្ញុំទុំមានកម្លាំងឯណាទៅគម្រាមអំណាចពុកគ្មានទេខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យបាយបានទៅនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ចឹងទៅមួយអាទិត្យនិយាយតែម្ដងខ្ញុំមិនដែរនិយាយរាល់ថ្ងៃទេមកពីធ្វើការរលុយចិញ្ចឹមកូនមកសល់ពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង3ហ្នឹងក៏និយាយទៅណាហើយឃើញថាពេលនិយាយហ្នឹងទៅមនុស្សហ្នឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តមិនចង់ស្ដាប់
về đi chẳng trong đập đây lấy nhóm của vô pe cắt clay như thế hay chơi với nó sát nè xa po làm biên đấy khác chẳng ta mùi chụp răng như vậy chẳng ta xa po làm biên na đâu tẹt to mọc trong đâu ta chơi chứ trong mình khoa đấy mình xua của hay tao xua của chơi tao bạn bỏ chơi ở trâu chặt bục chơi ở trâu chặt nè xua ọt đấy chơi trâu chặt xong các bà trong cực mấy chuyện chơi chứ này mình sẽ bài chất của mình tới này pin chất mình pin chất có hết ở trong nơi tập to chứ tụ bay bục và tranh xa thlia dây mà tiếp trong nơi tập to mà cần là trôi năm đấy trong ban và cả các trong trong tranh gì thế trong sầm rạ đây bạn đã chạy đòn nó là gì rồi đấy vì sụp răng nó mọi dùng kia trong ngày đọc bày nó trong ta bứt trong trong slide này nữa bạn đã dùng nua nó về riêng về slide dùng môi nó quay để bộc bộc họ nó tới có đạn mà clip tới đạn mà chấm like tới có 3 rương nữa thôi bay mô bay xa bay cho anh đi cái cha như nhập tìm chơi hao đi cái cha nhé vì điểm khan đòn đã phật si ngay chỗ năm này đầu tiên chẳng hay chỉ trong cõi tiệt tôn từ năng rương bốc hay năng trong đấy trong thà bốc trong phải cho phải trong phải to đi côn đọt hà bị bá bên đây trong mình trong chụp cái này được mà hay bốc và tranh như mình và tranh là năng chỉ sắp sầm rải phần là trong dùng riêng thạc trong khuyên hết bát bong tiết tệ tạm bật tơ đọc nông cao phần này bốc của lo máu nó trong chỉ sầm lo ôm chỉ không nói được cái cọp hay được ta miễn ấy trâu bà rom ấy tiết trong đầu to thôi chứ trong miền Thái ca pram năm nó không ca này dây chụp nụ porot này dây oi porot bị chà na na sẽ đáp tới là na mình sẽ đáp có hay và to bị pram năm một tiết trong cất mà tòng tiết ở trong cua ta bỏ chụp hiền tới na và to tới tiết ấy có trong chụp riệp chun đây thà lâu ní trong miền chia sẻ chia rồi bỏ cái nào bà chàng thế của cái nào bà chàng bà để sai thì mùi nó sầm nào vào trong nó không ca cho rúm chi vào phim này vô bái rồi bỏ cái nào bà chàng tăng pin miền panh 2 năm pi quan một phải buồn đã đam năm pi quan một phải pram lâu nó vừa rương về năm mà lâu mà túc rương năng tiết chẳng hay trong chùm hồ trong nâu đặc nhóm miền là nam miền ở đi polar cũng đất hoặc trong thế nhóm để giấy đòi ca từ tua khó trấu dùm đây trong để giấy tranh tấu mình chậm bạch tàu dây nó không mình đai sầm cung rồi còn để dây nó không xa qua ở miền oi nè xa qua ở miền prap tha ngả năng tu sinh nạp con này bị phia thế nè ba dây nhóm để dây con này từ tua khó trấu con này chẳng hay sông cất tháp bốc cua ta phải chọc cả cầm riêngของhai trong chập bị năm năng tới rồi có bốc cầm riêng tiết có cầm riêng tới năng thứ mấy thế trong mình ai bị chia bốc bán được miền nào bị chia bốc bán thế đôi rương xa bay clear chăng rương ấy để bốc tha mình lúc xa mà đấy chắc trong cổ song sai đấy bộ thân là tha để xa qua làm miến cổ đòi để dây chia intro ở trong tháng xa nó các bạn lục ấy mà đang thập hành hà nè xa bỏ miên nó còn tầng mơ nó bị bà chạy cái tê chẳng mấy nhóm còn vô tam đang đai tới và nó trong đăng chỉ rắc cúc tắc nhóm squall đó rương lục xa lưng ấy này miên đấy bục mình thơ đấy nhóm đăng chỉ rắc ta lâu rương chọc rương trong phần năng trong cất thà sân không thà bục dùng dối clear cái này bằng năng hay có chụp riêng chun bốc đai thật trong mình ai khai từ trên này bầm ra để vô bài bốc tê mình ô cung về này vô bài trong mình bốc được khóc nước pe trong mình ai thua ban tê hay trong có mình bốc cọt tôi bầm ra cái nào bạn nạp xén đây bởi sân chỉ khóc bị chăn tẹo mình để giải ca trong
chẳng hay trong mơ bục mơ trong tàu trong miên cầm lăng để vô bài đâu biển còi non tê trong miên cầm lăng để vô bài mau pin trong miên ra chana sầm pon này mau pin các ba là mùi này ba là mùi sốt đúng không chẳng hay nè để vô bài các ba là mùi bài này của miên cầm lăng này na tao thôi bạc po đó làm nai bốc tê cùng bà rong pe lâu mà đo rương chiết mà đo lâu rương to luôn và đăng cho xong mà chia sài cũng đây xong đây lừa lùa tôi thông mấy bạn đặc trong bục tranh mà cầm riêng nhóm cái chạy khăn đây trong mình khăn là hốt đọc trong bát bong sự tệ smart đây tôi đi tham mai rồi có pra pia asuru thì mỗi bục đấy trong mình đái bục hao trong a và hao tới đang đôi chia ca chun po chơi trong thế ngày chỗ nào và là lâu phật tập rương nắng rương to luôn trong mình bốc và là mình đang đặt trong bị cho bay và là bốc nó bị to trong đắng bốc to thiết tâm và là lâu mà rương tẹt to từ nắng rương bánh há bồ nào tiếp tục đầy nắng rương chiết mà đó nông xa sầm lên và bốc nắng còn để dây đây tham mơ có đo là na rồi vô mớ thằng cua tại cho chá rồi có thôi sừng kriêm trong tha sầm nua này nó sầm nua là biết how the trick question nó không phải sao lấy how sầm nua để miên làm bách hai đây mà trong hiện hành chẳng bởi dương để dây thay dương quam trô ca cho chá đòi son tì vị thí vì smart nó tới cho rót hai ba cái phong thơ nó ai mình dột này mới đấy bốc bà con thì trên cho nó ngay bắt là bởi dương slide trick mùi tiết slide đó quam trôi miên ca thôi dừng kêu nó bay vô tới đây rồi bốc bà con thì khơi nhé bùa à bà chang rồi có bùa à nè bị phia nó bị tròn oi ta thôi dừng kêu ngọt bò rót có ban được trong chụp riệp chun thà mình ai thôi ca cho cha ban tê bùa biết thôi ca cho cha tao ăn ruồi lâu trong sau đó bao chun phục cả nã cam mà ca thuê pia ki tầng o tầng JBC tầng GBC nâng cả đầu phục đăng rương nó cho bán à phục miền tây bậc xa chả này phục của an chả này đập cho bao kia chả trong tua squad bản thân phục miền đăng tế thà cả nã cam mà ca thuê pia ki tầng o nu chia cả nã cam mà ca để cao chơi nhom pi âm ou pi pon mùi hay là lâu nó thấy thì dụ rồi mà trai nó thiên nó Việt Nam sập phía nó không cao lúc à âm ou pi pon mùi hai bờ sân vì sập phía nó mắt lúc âm ou pi pon mùi à cái nạ cam bạc ca JBC hay là GBC nó bia là lia ô tô mà tay chơi ban ấy vô tôi cho cha hay nên địa ca rồi có chăn tẹo là bọc phố Thái này chồng mơ vì ọt chồng cho cha thế bố biết phải chôm hiên đã rót 23 na môi chanh mà cho cha cho môi nâng rót 23 hôn mà này màแต่เจชนี่ไปเรื่องใดเดี๋ยววิปอดโยหายสำหรับตัวเต้าเคยอย่างใดเดี๋ยววิปอดโยนั้นเราเชียร์บอกหมายปีมวยviệcมาเก๋ปีปีปีไปชมจะมวยน้ำหาจุนไทยหายแต่มหาจุนไทยเงือบหายรถทาปีบานาก่อนนวัดบานได้อย่าไปแซงน้องรถทาปีบาไทยนั่งจังเรื่องไอ้เดี๋ยววิมอจอจ้าจะมวยเยอะhay là son môi phê rồi nó miên là son môi phê rồi phong chầm lai vào nhóm mà bộ ai vô ta bị chả nè cứ ca pra yun là ca trai bia kia rồi bộ bia kia ní chỉ chầm lai yun là ca miên đã tí bay trôi màu yun là ca miên đã tí bay miên pi thông tí muôi cứ PPA son để sắp tí Grand Paris bốc sna tao hạ và thiên ban ta nông niêm chia rót hạ bị báo rồi có bốc phải chia tao đó lục hôn mà nát chia này vô rồi mà thấy ôi thôi thì khất sna tao hạ và thiên nâng pi miên Parang hay nâng Indonesia này có phải chung mở
ព្រោះថៃក៏ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទីក្រុងប៉ារីសដែរឬក៏ពុកខ្លាចខុសដែលពុកគិតថាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនឹងវាបានស្លាប់ទៅហើយអត់ទាន់ស្លាប់ទេពុកស្លាប់តែប្រហែលចំណុចតាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឬរដ្ឋាភិបាលបដអសនក្រោយអន្តៈហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងវាស្លាប់មែនប៉ុន្តែរឿងបូរណភាពទឹកក្តីរឿងអីនេះវាមិនទាន់ស្លាប់មកពីណាទោះបីយើងយកអាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងរុញចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទៅកោះហៅសហប្រធានរបស់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសមកប្រជុំវាអត់កើតពុកដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់តាបើឥឡូវពុកមិនទាន់ធ្វើផងមិនទាន់ហៅក៏ហៅសហប្រធាន